ahok lo tema non lom Ronbir Hanse pen Karbiang Long reporter satum alam pupu Jepang Yarsai lo kasi Ronbir Hanse ta isi pen importante ke chok chi u pugai kali sisteme theklor lo gente kadoga veta reporter atum ta ahok lo alang tum ta kidam ke wang akhorcha pustami dokok lo lapen alang tuma reporter long pen officer long pen kon an to alang li tuman tangka poisa ke pirone kidam ke wang khorcha pan da bang chidi dun der le office systeme nono bang ke Karbiang Long reporters tum ke poisa phanchot pusi kadogo betaneng ji hurlo labang cobail ne hok ne he chinin der lo sisteme ili jungjung kachini tu noteng pulotang te do Karbiang Long la inut bahini news channel atum je jongsi ili rong pen pine news chupiduning tung pulotang te hala so news kapa pidun derji aphananta poisa pidunain ahong lo langge nilimata pidun long vek abang pula la sila puson pulo-pulotang te media tumphan respect pibang abideti nang nakasong athe media tungga kam loge news pangdak pinang po news pache thang nang po hala bangsi press media tungke reporters tungga a duty lo la sikomane kiduk det kisung det atumke Islam news chupiduning tung news nang pipi tha pulo tangte alang li tomangke pine jang thu cho thai pono phan ba pine news ka pangda ka nama phan pu ka cho hang pon postame piun idera tumta dokok ta hai asi la pu hai alam ki cheng bengejut Ronbir Hanse ta lin lap sai lap pen si kaning je ta hai lo mene asi Ronbir Hanse ta chok chi u pu bang he kali ni jungjung kama thadam ben pulotang te lapen bang ke non isielam ko ta thek thulong lo je Ronbir Hanse phan media tum ke ther Karbiang Long wang tha akiring snang lo le uta klang le lo je media tumoi jong si la son ka che ther ka che hap mu pine Ronbir Hanse yong si pine incident phulok lo kisung pholok lo polo tang te telgai Karbiang Long a reporters tum si adai chen poma asila puson fake account puno nangli nut media ki claim abang pu media men pen kache than pen si kache ther kache hap polo tang te mo si Karbiang Long a reporters tum ta aga siksak to kok ta hai lasi majok non majok media noi mojok claim bang pu bang pino tame lapuson ili Karbi hejan kache ther kache hap pu bang ke claim deri ako claim nang ni pu ba theklong lo non ili tum pine isibak a news chapang dak doning tum pulo tang te lake nili ke pita pidun bom lo ako isi aptuneng hatlang la nilu tomarong Karbi ningkan gimi katalon hota news tum wang lo nangar julo news paklang pon naima sa pulo ঠিক আছে paklang pon onte pulo stamini liga kijoy bon puya amat inut Nepali pude ha amuni ke la reporters kamera pine chaban lo amat po thai pon lo al neta ka pangdak dun kang tung ke kalang la ha je nilu tumarong meta Karbi ningkan kimi katalon dun paduk pula so news bang ba birta bang pangdak donji pulo last ku thui bang ke alang li tumabang ke contact number no hang pon lo video pin ni en pon lo amat poisa na hang pon share aphi ke pinap lo portang te news ke klang lo sar nang li phana ling nang share pu pulo
Dui din ne tin din ne hong det anta news pipide. Apoisa ne li hola sudhu suri sine lodun ho. Anga phiang no pena bangke phun le kurita phun ta nang deng dedal. La puson da do inut bahani tum media tu. La sila puson portang te chok ti deji walam la hai. La se karbi hejan karbi akhai pot ronber hanse penon karbi anglong reporters atum sitame pupu alam Jepang samra cidia siroira kai teng kai mang claim ra pet no tam ra pet no kimisian dia phan le claim pon ti na